Na, ich bin ja Journalist. Ja sam novinar. Ich habe das auch heute gelesen in der Früh und freut mich ganz besonders, dass Dr. Dunđer das auch erwähnt. Ja sam to jutros pročitao u novinama i veoma mi je drago da dr. Dunđer to spominje. Die österreichische Intelligenz, die Wiener Intelligenz, ja. Austrijska inteligencija, odnosno bečka inteligencija. Mehr als 50% dieser Leute, više od 50% tih ljudi, Freimaurer, masoni, Doktor, Ärzte, Rechtsanwälte, Richter, advokati, sudije, doktori, stehen nicht mehr auf der Seite dieser Regierung. Ne stoje više na strani ove vlasti. Und sie machen sich einen Volkssport daraus. I oni to rade kao da je to narodni sport. Und bei diesen Demonstrationen, wo meine Freunde, die ich persönlich kenne, die auch bei mir im Blog schreiben, I na tim demonstracijama gde moji prijatelji učestvuju koje ja poznajem jer oni pišu za moj blog, denen wurde jetzt das entzogen. Die konnten also hier diese Demonstrationen nicht umsetzen. I njima je to oduzeto, znači oni nisu mogli da sprovedu te demonstracije. Und wenn ich am Montag wieder zurückkomme, werden wir dann auch eine Sendung dazu machen. A u ponedeljak kad se vratim napravit ćemo emisiju o tome. Und im Zuge von diesen Sendungen, die gehen dann also hier an 240.000 Menschen in Deutschland, also im Dach hauptsächlich. I te emisije idu na 240.000 ljudi, pre svega Nemačka, Austrija i Švajcarska. Und wir haben auch einen Mann, der sehr gut ist in Amerika, also hier bei Intel, das ist der militärische Nachrichtendienst. I imamo jednog čoveka u Americi koji je veoma dobar u vojno-obaveštajnoj službi. Die sitzt in Florida, wo auch jetzt sein Heimatland gefunden hat. I on je na Floridi, tamo gde je Trump sada našao svoj dom. Und wenn man es gesamt betrachtet, sind die Patrioten am Vormarsch, die Patrioten der Mitte. I ako to ukupno gledamo, patriote su sada patriote sredine su krenule u marš. Und ich möchte jetzt nur Stichworte sagen, weil ich nicht zu viel reden möchte. I hoću se samo da kažem par stvari, neću mnogo da pričam. Die Zukunft ist eine Bewegung und keine Partei. Budućnost je pokret, a ne partija. Eine Partei ist immer eine Trennung, setzt immer eine Trennung voraus. Partija uvek pretpostavlja neko razdvajanje. Die Patrioten der Mitte wollen keine Trennung. Patriote sredine ne žele razdvajanje. Sie wollen heilen. Oni žele da leče, da iscele. To je važno. Die Patrioten wollen Freiheit, Frieden und das Gleiche, was Herr Dr. Dunđer uns hier sagt. Patriote žele isto ovo što dr. Dunđer kaže, slobodu, mir. Und das ist ja international. Ja? To je internacionalno. Und noch einen Satz. I samo još jedna rečenica. Eine wahnsinnige Freude als Vorreiter hier, besonders Serbien hier zu sehen, ja. Drago mi je, velika mi je radost da vidimo Srbiju kao predvodnika. Man muss natürlich auch seriöserweise sagen, ali mora da se i seriozno kaže. Serbien ist nicht in der EU. Srbija nije u Evropskoj uniji. Sie war klüger. Srbija je bila pametnija. Sie war eigenständiger. Bili su samostalni. Sie war souveräner. Suvereni. Und sie hat mehr Lust auf Freiheit. I Srbija ima više želje za slobodom. Und wir waren heute mit meinem Sohn, mit meiner Familie hier und wir konnten feststellen, wie freundlich und wie froh die Leute auch in der Innenstadt in Belgrad. Ja sam danas bio sa svojim sinom i svojom porodicom, bili smo u centru Beograda i videli smo kako su ljudi ljubazni i raspoloženi. Und es ist eine Freude, hier diese Kaffeehäuser zu sehen, die überfüllt sind mit Leuten und bei uns ist alles zugesperrt. I divno je videti sve ove kafiće koji su puni ljudi, a kod nas je sve zatvoreno. Und das wollen wir nicht zur Kenntnis nehmen. Ich danke schön. I to ne želimo da primimo k znanju. Hvala vam. Gospodin Volgan je u ime intelektualaca Evropske unije doneo meni sinoć jedan poklon. Ja sam ga zamolio da to bude pred svima vama. Vi svi zaslužujete istinu, a ispričat ću vam o kakvom se poklonu radi. Pogledajte dobro, a ja ću vam objasniti šta je ovo. Lieber Dr. Dunđer, diese Ideologie, deine Ideologie, deren wir vertrauen, ich und sehr viele,
Also ich habe ja viele Diskussionen das letzte halbe Jahr geführt dazu. Znači, dragi doktore Dušane Dunđere, vaša ideologija koje mi verujemo i ja verujem i imao sam mnogo diskusija oko toga poslednje godine. Also hier, naja, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil ich bin Journalist und kein Redner. Ne? Sad postaje komplikovano, ali ja sam novinar, nisam govornik. Ja, die ihnen die Freiheit bringen wird, aber auch uns die Freiheit und Souveränität bringen wird. Ta ideologija koja će doneti nama i vama suverenitet i slobodu. Ist es sehr ehrenhaft, dass die dostojne Serbier I zaslužni su dostojni Srbije. Das ganze solide Vorreiten, sie reiten es vor, sie sind die Vorreiter für Europa. Vi ste predvodnici, vi marširate ispred za novu Evropu. Mir ist noch ganz wichtig, das muss ich sagen, weil die hören zu. Das eine ist der Nikola Gruber, ja, also mein bester Freund, wirklich einer meiner besten Freunde, wohnt auch in der Nähe von mir in Österreich. Ja. I moram da kažem, posebno zbog mojih prijatelja Nikole Grubera, koji živi blizu mene, jedan od mojih najboljih prijatelja. Und dann gibt es noch einen sehr guten Journalist in Deutschland, den Stefan Reinhardt. Ja. I Stefan Reinhardt, jedan odličan. Der das Ganze nach Intel, für den militärischen geheimen Nachrichtendienst, ja, nach Florida bringen wird. Koji će to sve on je novinar u Nemačkoj i on će to preneti sve na Floridu. Und dort sitzen die Kuh-Leute sitzen. A tamo sede cool ljudi. Ja, und dort sitzen die auch mit dem neuen Quantenfinanzsystem. I tamo sede sa novim kvantnim finansijskim sistemom. So, und da haben wir gestern spiritistisch I juče smo spiritualno auch gnostische Gespräche geführt. Vodili agnostičke razgovore. Stundenlang. Satima. Und sind uns nicht einig geworden. Nicht ganz einig geworden. I nismo se do kraja baš složili. Aber ich möchte trotzdem diese 100 Trillionen übertragen, ja, wenn es Gültigkeit bekommt. Ali ipak hoću da predam ovih 100 triliona, ako to dobije na važnosti. Kannst du, lieber Dr. Dunđer, Halbserien damit? Onda ti, dragi doktore Dunđer, možeš s ovim da kupiš pola Srbije. Und darf ich dir das überreichen? Da li mogu ovo da ti predam? Ein Gruß von der Hochfinanz ist das. Das ist ein Gruß von der Hochfinanz. Pozdrav visokih financija. Weil ich habe dort die Verträge abgeschlossen und daher kann ich den freigeben zugunsten Ihnen, Herr Dr. Dunđer. I ja sam tamo sklopio neke ugovore i zato mogu, imam pravo ovo da vama dam kao čast, počast. Hvala vam puno. Ovo je moja prva novčana nagrada u životu. Osim mojih roditelja, ja se zahvaljujem prvo gospodinu Wolfgangu i preko 3000 intelektualaca iz cele Evrope koji prate gospodina Wolfganga. On je skromno rekao da je samo novinar. Danas biti novinar, mislim da to nije neka vrednost i prednost. Malo je takvih, nažalost, kako u Srbiji, tako i u celom svetu. Ali zahvaljujem se u svoje ime i ime svoje porodice. Šta znače ovi trilioni? U nekoj skorijoj budućnosti, pod uslovom, ako dobro pobedi, svi se borimo za to, ovi trilioni će biti negde, ja ne znam tačno, ali bit će oko 120 miliona dolara, jel? Ili neke jedinice koja bude u budućnosti neće sigurno biti dobra. I to je, pa možda srpski dinar, zlatni dinar, ali vidjet ćemo da će dobro, kao što je moguće. Hvala još jednom, gospodin Wolfgang, na svemu tom. Ja bih zamolio da predsednica Privremene skupštine Srbije uruči gospodinu Wolfgangu zahvalnicu. Ovo je jako. Okrenite prema njima.
Poštovani gospodine, čast nam je što ste kod nas u posjeti ovom divnom skupu, u ime toga što ste do sada imali jedan divan posao koji ste obavljali, koji je značajan ne samo nama, ne samo vašoj zemlji, nego celom svetu. Uspomenu na to, skromnu, vrlo skromnu, ali ipak jako značajno, hteli bi da vam poklonimo ovaj certifikat i da vam se jako zahvalimo. Kommt in mein Haus. Ja.